Okay. Subsublate ito yung numutibiyang John Mark Pastor, Reparator, Cremator. Okay. Ti basahan tayo ito tayo text line. Tatatay pa dati na pumpuno na ito yan. Basa, bilangan taman, numero dati, 114 new messages. Apo na yan, nakadadol na una. Apo ti pangablayo dito apo. Pagritman dito yada dito Sirok Mangga, kan family De Leon, kan family Carbonel. Ito'y nungnungan, uno, ken dagiti karuba mi, patokor yaman jay, arak. Po, talaga mailid. Hello po, Bagang Alda, mga idol, watching from Jeddah, Saudi Arabia. Shoutout po, Pascual family from San Salvador, Madela Quirino. Keep safe. Apo? Ano pa eh? And Rom Seril, kung ano ito yung bag nga malam nyo dito barangay Tabueng, Aritao, Nueva Vizcaya. Shoutout ka from Kagawad Seril and still watching you guys. Kanina naman ng Aida, Pasco Clinton. And Mark Leonard Domingo. Hello mga idols, Kablao man, Domingo family from Kabatuan, Isabela. And George Dolores, hello mga Fafa, kamusta kayo? Diretso trabaho. Madiak makabuy-buya kanya yun. Pagiging tayo man dyan lumakay kung naanamat. And Lueka Hardo is watching together with Clarissa Valencia. Hello, good PM Kuya Idol. Shout out kami man. Request ko man dyan Uncle Barting from Tabuk, Kalinga. Good afternoon to ang Lani. Salcedo, nakita ko bibay tatay ko. Kaya lang ako mo dinagan na to yan. Nagmayang from Levi J. Dakiwag na good afternoon po Idol Jem and Idol June. Pabating nga po ng happy birthday si Dancel Lozano Kagabi. At sa mother ko na si nagpukaw mo taon. Kagabi ko na. One letter C. Okay. Apelyido ng arot. Kagabi. Ito ulit po naman. Kapayatan na. Sumana tayo man na po. Kaputan na lift. Ito likor van. Dagit na nabartak. Dito unik ti balay. Dito ay kawayan. Bay asay kantina. Sing igid di kalsada. Sin banda na ed halsema. Ay anpay banbantayan di mistisa ay balasang napintas na po daw iman. Ad-adoy mang aram, babaro ay guguwapo, padaamin formado. Watak pa'y wad kumidkid ko, yao watak pa'y iit ko, balasang lay na aamo. Dagdagsan mo kat ko, nanabat sang giday ko. Bagabay sang inilag seksi ay panag-awawak, yapo yung ay man kikilag. Joy Kalema is watching from San Mateo. Good afternoon. Stand once again kini SB Neil Kalapuan. At diyak ni namnama ay sakan baulay duna, balasang at halsema. Umigoyo diyan kanana ay kataman inumtak, dilay dak dodoatan. Pinmatong sila misaan, ginaw at nan botelya, nabunsiyan din pusag na. Dadak kedigayang gengko, kaman maptatsan yes ko, tanumalian makitukdo. Nagdagsan mo kat ko, nanabagsan kiday ko. Bagaw ba'y isang inilak, seksi ay panag-aw-awak, yapo yung ay man kikilat. Nagdagsan mo kat ko, nanabit sang kiday ko. Bagaw ba'y isang inilak, seksi ay panag-aw-awak, yapo yung ay man kikilat. Okay, good PM Kuya. Pag-greet man iti family Bautista kan family Manuel kasama ni Tatang Mick and Inang Mick. And pag-greet din po ni ate ko Juliet Bautista sa kanyang karawan kahapon. Coming from Gemma Manuel at General Aguinaldo. Salamat po. Yan pagkalayo idol, pa-shoutout man dakisa ken joy ang nakauldag manan. Kastama ti kaya na pan nagmura da punso kon sorayda agyaman ak mga idol kunana. Okay. Pagrit mamot pare, madama buyo mi kanya yung pamilya habang mga na iti pangal daw kung na to.
Good PM Idol, shoutout man Idol na Kubangbang, ay sa Kubangbang family at sa anak ko, John Ziel Riley, sa asawa ko, Rodolfo Kubangbang. At rest in peace sa lolo namin, request man Idol, Dance with My Father, Ilocano version. Yes, Thanks okay. Idol, it's Nicole Flores from Dangan, Reyna Mercedes. Okay, DJ, nagkimablawa po tatay. Apo, syempre tatay, the one and only Mamang Police. At ikimanta iti sabon, ano ba dyan? Ado tikantana, sabon, Nakang kansyon na may pungan, agbabaka, lagi tayo tapno di ka laon. maila. Okay. Ito version na, dito bye. From Laon yun, Apo, dito, greetings na. So, once again, i-update na kayo, Apo, para iti, dito, iliti kawayan, Apo, iti Executive Order number 38-2020, lifting of temporary liquor ban in the city of Kawayan, but with the following restrictions. Apa yung kastal ka, Ramon? Akang ka matanagan ta barantanin ton. Apo kas lakala uminom mo at Ama, may liwa ko basit uminom si ka. kung na dito ay consumption of intoxicating drinks shall only be done inside the house, subject to the strict observance of social distancing and compliance with the prohibition of mass gathering and curfew regulations. And number 2, no drinking of intoxicating shall be allowed beyond the premises of the house, example, backyard or front yard, and in any public places. So, bawal gisang, bawal jilang uneg mismo po. So, may isang aming ngawagas, Apo, to get rid of the virus is tumilmon ka basit iti alcohol as per kuna da tegayam ko di US. Kaya frontliners da, they are allowed to sip at least every 15 minutes while they're on duty. Tapno matay da jay virus. Oh, so that's it, karo ba? Inside the house kuna na ha. Inside. Nga, hindi mo nakakabilo inside the house of your friend, of your of your barkada. When inside your own house. Hindi ba inside the house ko na lang ba? Mabalin siguro din inside the house ti barkada. Barkada mo. Ay, nakapano. Apuhaan, lukon na kaila. Inside your houses ko na lang dahil. Kasi ano kayo makikigyan lang? I could at least 6 months ka di jayen. Ay, kaya mabalin mo ito. Sige, mabalin mo nga ibaga nga pala mo. Nagado nga talagang exemptions nga mabalin nga arambitin kita na. Anyway, as requested kanina, Apo, dati kano arak, kaya nga mga gan iti version ta iti naglemes iti arak. Yan, nga daksang kasaptan ko mga birukan dyan. May kablaman ka idol ni Benedict, Merwin, Biel or what? Whatever. Len, Ayla, dito ay Jomantina Kabaton, Isabella, from Beatrice Conde. Okay nga rod. Uriin niya lang tanti kantaan. Dahil nga rod yan, may isang sonata nga mayan natop. Unay, kengka. I'm used to it. Alright. English. Ay, unay na yata'y tinumo. Puso ken kararuak man ti sidulo ko. Adi peniliday na ken natmuan tuo. Jak man lamay peksa, ti kurak ang napalaos. Amang kadpayen na siyaktek baba. Barong emdaanin awan pa'y asawa. Lakaya ko na ng madamdanaganap. Yaksan maramanan, ti grasya ni ayan-ayan. Jakad pagbasulan no kastat ibaga. Gagangay ti baru-baru nga nagbaat. Di pa'y laag bedal bilang uyawendag. Di pa'y laag kurad, tay babae ang madikaniyak.
na siya tegbabaan. Barong emdaanin awan pa'y asawa. Lakaya ko na ng madandanaga. Jaksan maramanan, di grasya ni ayan-ayan. Jakat pagpasulan lukas dat ibagan. Gagangay tiban barong alagbaan. Di pa'y betal bilang uyawanda. Di pa'y agkurat tay babae amadik kaniya. Di pa'y agkurat tay babae amadik kaniya. Okay, eksapli kami abo kalpasanti sa magumano nga palagi. Okay, we're back once again. Happy birthday kini Manang Larina Flores. Ayan, the greetings coming from Eunice Mansaya and the rest of the family from here in the Philippines and there in Canada. Ayan, kakuna naman ni Louie Cajardo, pa-request man na po di Eddie Peregrina. Ako na Diana Pago Bruno. Hello Sir June and John Mark. Kaimbag nga malamyo. I'm watching from Dubai and ni Joy Mat nga Galiema. Nakarayrayaw kayo nga talaga idol. More power mga idol. And ni ating Venus Phoebe Mindarus Naimbag nga daw kuya and Balong. Una naman. And Adupay apong nga greetings. And ito yung official text line. Sakbay nga kumansyon kami. Ikami tigundaway dagito. Iko na kuya pakibati naman ang anak kong si Kathy May na habang kumakain from Rian Panganiban ng Minanti Uno, Kawayan City. And kung na naman pagrip man sir dito ay Bannagaw Aurora family Alejo ken Galato ken Mindaros ken Jay anak ko sir nga ni Zemia Jane ken April Joy. Thank you sir from 3222. Okay, may sabay. Hello po mga idol, kablaawan man amin nga kaaruba ka dito Babes Food Products para request man idol ni Single Yellow Rose. Thank you from Irene of Cabaruan, Kawayan City. And ayan, dagati sa mga sangpot-latan na po tipos basta akong tikin ado iti text messages. Kung na naman nandito yan, good afternoon manong pa-request man dahil basol ko kadi kablaaw man amin nga taga nungnungan uno nang nangruna kini Family Montano. It's me Pauline, thanks po idol. Kung na ayan, good afternoon Basang Isa Jane Olaya. Thank you for watching. And last but not the least, kung ito ay good PM idol kablaawan man di anak ko sina Jericho Pascua, Angelica Jeremy dito sa Kabatuan, Saranay. Ako si Freddy Pascua. Request ko man idol yung kanta nga Hot Legs. Salamat po kung naapot Hot Legs pwede kaya na. Okay, kapot na lifty likorban. Okay nga rod, na naman din mabaling ko kansyonan na yung tikinaawan ni John Mark. A Single Yellow Rose as requested. Okay, patok ka rin nga rod din. So, keep on sharing our videos. Medyo aksisiin na po ngamin. At Facebook Live iti IFM at Facebook Live mimot. And nagigit at radyo na ay kaya talagang adulaw na ay nga rod. When I woke this morning, imagine my surprise. On my pillow lay a single yellow rose. I smiled, but when I read the card, the teardrops filled my eyes. It was the only way that you could say goodbye. You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single
yellow rose. Did you know that yellow roses mean you love someone forever? And did you know they say forever I'll be true? Why did you have to go astray, leave and throw our love away? Why did you leave a single yellow rose? You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. And you said goodbye with a single yellow rose. Okay, good afternoon, Karuba. Pa-request nga po yung tagapulot. Thanks from Abel Charlie Pilien and Imelda Nagrana. Hello po mga idol. Good afternoon, watching from Singapore. Kuna naman ni Liang Remy. Ang bag nga malamang Alodi, watching from Taiwan. And Melanie Aguilar Loria. Good Sunday, everyone. And of course, Ninang Mergin Padua is also watching from Fresno, California, And, USA. Yes, of course, nag-chat si Ma'am Renalyn Tabag, imbag ko na na. Jem Pagritman, kami family imbag. Kasalukuyang nagbubudal fight habang nakikinig ng mga kanta nyo, lalo kami ginaganahan kumain. Wow. Happy lunchtime. Thank you. Ako na naman dito text line tayo po. Kablawa man ni Uncle Ber agdingdingag kinitatang Noli piling tapos ni Manong Istong alias Pogi. Kuya na imbag nga Domingo yung manan. Kablawag man Tim Martinez family ken season family Daninong Bobot ken Ninang Laling ti Abenyo family kuya kan kastamad ten ti Karubami. Request ko man dyan lugar adim magkalak. Salamat po kuya from Monalyn. Idol pagritman Jay Apokok Jay Canada ang ag-birthday ito ng bigat ni Mayre Rea Fabras Sullivan. Thanks idol from Editha Sullivan. So nga ro dito sa marunong nga sonata tayo is entitled Lugar adim makalak. And of course JN Reyes Cristobal. Hello DJ pa-shoutout man kin ni papang ko ken mamang nga nakaindayon so da ni Injing ken anjong dito'y Barangay Lakab Jones Isabella. Isulat na iso tilangana to'y lugar pinanawa katanyang aragsak datatang kananang anang sabat kanya jay ihidalda met ni Maria nalaswang napintas latang nakaawid at natlan dito'y lugar atin magkailan nagbarat pa ng pasangbay na kaniya is-isem ken agek areagresa nakaawid at natlan dito'y lugar ating magkailan
Dito takder paila tay balayling Numan pa'y taare sa are na nasude Ngem adda pailang tay nagayayamat apuun sa lamagi Nilikaw-likaw ko ang kaduwak ni Maria Analas bang napintas lata nakaalang matlang Ito'y lugar ating makalan Idi ko ang nakariingag Nagmata-mata Pasig alando karehas gayam may teglawlaw kaniya Kat na amiris ko Agtagtagay na ba lang magayam At daan na kitay manguyog agwardya kanya Kantay padi amang bentisyon Aldaw gayam manay kateng Ngem kalikakong ko makaawidag sa balay adang makalag Nagbarat pa ng pasangbay na kanya Sirok sa lamagi apagay ayaman Dito'y tanan ko Dito'y lugar aden makalag Nagsubli kami, kano ba?